Nihlukumeza abantu abamnyama kakhulu nina man. Yazi nizenze ngani the best man. Hayi suka man. Khona manje kulama video nyana la. Ngibona umunye umadala man. Umama sekakhulile aninawo amahloni nje kuzobamba lo mama okhule kangaka. Kuthiwa uyiforeigner ngana mabhasi. Nifila kanjani uma ngabe umzali wakho? Kumzali wakho bamenza lento lebamngenise evinini sekakhulile. Uqathi okay ilizwe lengahamba la South Africa ngendaba lo magogo ngimbone lapha. Nimfake evinini. Nikwenzelani lo? Nihlukumeza abantu abamnyama kangaka. Hayi musani kuzothi manje thengwa abelungu yokuhlukumeza abantu kube senizohlukumeza nabazali bethu man. Yes umzali wakho wena akusilo umuntu okuzele. Esilonga uma ngabe kuyintanga yakamama wakho kumzali wakho. Isinto sethu leso. Hayi suka nina man. Nifuna size sikhuluma singafuni ukukhuluma. Anizange ngabona ngisho nomlungu oyedwa mina ogugile nomhlukumeza nibhisi ngabantu abamnyama nibahlukumeza kangaka. Isono la khona kuphela indaba ukuthi imali yenu ile i1 rand. Yini lento leni yenzayo? Khona manje nibhisi ngoShidima. uShidima uzaliwe la eSouth Africa. Urongo uma ngaba ngazalwanga la eSouth Africa. Mara uzaliwe la eSouth Africa wayazothwala amacala yabazali bakhe. Uyingena kuphi lento uthi uma wami waseMozambique umunye waseNigeria ungena kuphi kule uthando lalabantu labo beka kuphi yena mkhombe indaba kaMakhona ngoba bayalalana labantu mabaqeda ukulalana bamithisana khona la eSouth Africa nikhona nini wazalwa lo mntwana nikhona nombhekile wakhula umntwana wazi wafunda isikole nikhona. Hayi musani kwenza lo mono ongaka nina man. Lo mntwana uShidima uzalwe la angazalwanga eNigeria. Mphena amapasi wakhe. Nithatha umzali wakhe nobaba wakhe nibavalela ngoba ibona abayenze corruption. Hawu. Sithi sasibheke indaba lana mayisisi hayi ngize ngidineka mina ngikhuluma man. Hayi musani kwenza kanje. Nina kahle kahle nokubandlululo kundlula abelungu. Abelungu beba best kakhulu kundlula nini. Ingakho bozolithatha lelizwe le ngikhamisa niphinda futhi ngigqokela labelungu niyosuzwa ubani manje uzohlukumeza abazali bethu abantu abadala kangaka nibagijimisele emavenini akusuma wakho awunawo amahloni okuphakamisa uma wakho wena ngeingubo umlongele evenini akusiyona intanga kama wakho loyo. Hayi cha musani kuzohlupha phela. Hawu hayi sifanele sikhuluma phela hey ngani sikungenhla manje ukuhlukumeza abantu abamnyama yazi. Hey idudula lento kwenza ukutshele lento lokuthi ufanele uhlukumeza abantu abadala kuyiyona idudula. Incwadi yakho na ikophi yokusho ukuthi kufanele uhlukumeza abantu abadala abazala nina. Hayi man hey musana ukuhlukumeza abazali bethu nina man. uShidima uzalwe la umuntu wala eSouth Africa. Nibambelana inkunzi bantu base South Africa. Why ke manje ngenxa kuphela nje yeMarch and March nithole kahle ukuthi kade niqathamele ukuthi iplan yokuhlukumeza ningayithola nini until kuqalwa iMarch and March ukuthi clean country ningena manje emikhukhweni yabantu bangaphandle nibabuza ama passport senifundele phi nini ukubona ama passport nini ngoba una siyakwazi uhlala usekhoneni lapha noyibhemela insango so ufundele phi ingroupane manje nambe nothathela umuntu i-microwave niyayibona i-microwave yakho ukuthi ifudumeze esayidini kuphela ayisebenzi nje into esile uthatha ne-fridge ebanda nje kuphela i-deep freeze phezulu ayisebenzi bakithi mara nibamba inkunzi kubantu laba ngempela laba bahlupheke njengathi phela why ningathatha lezi zinto zabo lesana nibabophele zona nibashiye estradini nithi hambani phela phumani lapha siyakhiya emkhukhwini so lezi zinto enithathayo ziyapi nithathe ngisho ne5 kg yenyama efridge yomuntu nilambile abantu base South Africa nilambile yazi niyangiphoqa ngupastorini nilamba ka ngicela ukunitshela bayahamba nisazolamba nina nisazolamba nini uma sebahambile nobamba abantu mina ngiyodubula mina mnci ngeke uzo la kuleli veni ngeke uzuze ngizokushanja impela mina uzonya khohla ngoba lento eniyenza manje ubamba uphakela kantumantu ubamba inkunzi ujusita kantumantu ubamba inkunzi ungizwa kantumantu ubamba inkunzi nikhohlakele ninqolile you are dirty ninqolile abantu base South Africa nitshotshe ne rice shu niyalamba nitshelwa yimina ngase South Africa niyalamba niyasihlaza iMozambique it's a country iZimbabwe it's a country iMalawi it's a country abantu abanengqondo bayosithatha kanjani umuntu mefika efika njengoba nathi sikwazi ukurasa kuRamaphosa wethu mefika eMozambique lapha afike lapha ku president asho ukuthi eSouth Africa bangithathela ngisho notswayi la katswayi
hey nisifundisa kabi emazweni angaphandle man nikhohlakele mina I cannot tolerate this ngiyanicela sukuma Jacinta sukuma Phakela sukuma ngizwe mchunu ngoba vele ngeke ngisakhuluma ngaba asimazi uRamaphosa mehlule ukukhuluma esidlangalaleni azokhetha oyedwa kinina ngiyathemba ukuthi ufuna ukumosha yonke lento kwayena uRamaphosa wakhona ufuna ukumosha yonke lento yafuna ngendlela ezakhona ngathi kumele ngabe usukumela izinto ezifana lezi bekumele ngabe ngireportelana ukuthi naba abantu babanjwe inkunzi lapha abantu amaphoyisa afike eme afuna umuntu ipassport ayikhiphe bathi anazi ukuthi anifuneki why nihleli la ngenale moto kumele sindeport bathathela abantwana manje ekseni 900 rand in front of my yes hey yekelani ukubamba inkunzi nizoshonelwa ingane zenu yenzani ubugebengu umuntu kaJehova umuntu akusowethu enzani ubugebengu ukuthi bahamba akusobugebengu uma ngabe khona inkinga enazo nibothi imphazaniso yibo abahambe is not a problem akusiyisono futhi lokho naphamba uNkulunkulu okuyisono kubahlukumeza okuyisono kubabamba inkunzi okuyisono kubabulala lokho kuyisono lokho ngeke ngikufihla futhi kuyisono lokho kuyisono it's a sin it's wrong go wrong yekelani basa South Africa ukubamba inkunzi yekelani ukubamba inkunzi nijwayeza umkhuba omubi njengoba nigceza lemkhukhu yonke la abantu bokufika umuntu ohambile usayale kubolena ukuthi azabe transport azolanda into zakhe niyangena niyaqhekeza niyathatha nikhohlakele mase bahambile nizophaphela thina mina ngiyakutshela mina ngeke uyithathe mina ngeke uzongithathela imoto mina unganya hlipha izikhanda mina khohlakele kabi nini sivukile manje na imoto iyaduma lapha ngicabanga iplan ukuthi abantwana bambazodlana wona ucabanga ukuthi ufuna ukugcekeza lapha kule tuck shop yana ufuna ukugcekeza kulo mkhukhu nikhohlakele nenza ukuthi manje sisolane sodwa eSouth Africa niyaphila eSouth Africa cha ngiyakhumbula manje mangihlela eKhawashi lapha ukuthi yazi kune into esilosibhizi sikhala ngayo la ku social media sithi ingane zethu abantu bokufika idakwamizwa ingane zethu wonke umuntu mawukhoma ingane zethu bakithi niyazi ukuthi ingane zenu kahlahle mase seqinisweni ukuthi izonakelele ingane zenu azimoshwanga abantu bokufika ithi ngikhulume nje lento leyo bafowethu lapho ngingithuke futhi ngavele ungithuka kona hayi ani yabona athi lapha ngizowashisa umfana lo la sengibuyile phela bayithi sengisehawuteng manje kufathi ngiye Natal nje mangisuka lapha manje ngiye KZN manje lalelani ingane zenu mina nginitshele ngoba phela ngithi mina nginihlebi ngimtshele emehlweni ingane zenu azimoshwanga abantu bokufika azimoshanga amakwelekwele ngoba nijabula kahle mangithi amakwelekwele ngoba nani babiza amakwelekwele ngithi ingane zenu zimoshwe amalungelo lawa aphume eParliament yenu akhishwa upresident wenu and then athi mephuma amalungelo athi ingane ingasashaywa esikolweni sa understand ngoba kunabothisha bebakhipha ini ienga einganeni so fine si understand lapho waqeda lapho wathi no nasekhaya wena mzali awunalungelo lokuthi uqinise isandla enganeni yakho uyayiabuse ingakho baba abaningi manje bahlala estradini bangamahobo ingane izona ezo-operatayo ngesizathu sokuthi ingane ziyakwazi ukuthi ziwina umuzi manje ubaba ashonele especially ubaba mangabe ehlukane nomama or umama wathatha enye indoda vele ubaba ingane zomenza ngendlela zimenza ngakhona makwazi amantombazane zigcine zithi thina asazi why alwa kanjena ngenzeka sewufuna ukulala nathi so manje ke amalungelo iwona awenza ingane zenu ngesikhathi sepriority esikoleni kwi-priority ye-history mabangayifuni noma ye-geography noma ye-maths mabangayifuni bayobhema insango emva kwama-toilet basuke bakupha abantu bokufika lapho basuke bakupha abantu base laba nithi nina abahambe ngoba banibulalela ingane zenu so bakithi enye into mangabe sifuna ukulungisa into singayilungisi ngephutha ingane zenu zimoshwe ugovernment wenu uma ngabe azinikeza amalungelo azinikeza ama-right mina sengishilo yimini isichwaga kulento bakithi yimini isichwaga samaqiniso niyongithuka mara ngibe nginitshela hambani niyobuya kugovernment wenu abuyisela umthetho esimeni ukuthi ingane aziphanishwe mazonile zikwazi ukusaba ufuna ungitshatha wona kahle njengoba ubona nathi manje sizenzele eSouth Africa asisabile ukuthi ngoba sinamalungelo so lamalungelo lawo iwona enza ukuthi sibe kulesimo lesi lamalungelo lawo esinawo eSouth Africa iwona sibeka kulesimo esikuthi manje sila kulesimo esikuso bakithi nkosami ngoba vele sanikeza namalungelo bakithi so wonke umuntu mecabanga kuyale uyaziyela ocabanga kuyale uyaziyela wonke umuntu uyazi-owna manje eSouth Africa so iyona into ezonza ukuthi siyohlezi
wena uzosurvive nje uma ungadubulekanga noma ungabulawanga, but as long usaphila uzophusha ngoline wakho nalo wena phusha ngoline wakhe. Wonke umuntu manje soyayizamela. Hayi bafethu bengithi angidlulise nje kuphela ngize lapha eCarwash ngiwasha insimbi. Nayi iya lapha nani yayibona bakithi isigodo esikhulele ezinye. Yasibona bakithi uyayibona nawe igqamela ungenza ngathi awuboni. Ya sengisho ukuthi ke bafethu amalungelo ubona sibulalela ingane. Ngeke uyitshele lutho ingane ubaba uyabhema ngapha nayo isekhona lapha niyabhema longane bayo. Ingane ngeke uzuyitshele ukuthi isikhathi sokungena endlini isikhathi bani. Wayikhiyela ngaphandle sen abusing akuvuse yajumpa yangena ngenkani yangena endlini ngenkani wayithinta ngesandla uyejele ingane isale ekhaya. Amalungelo lungisana amalungelo bafowethu amalungelo uma ngabe sitoyitoyela ukuthi amalungelo weingane awabuyekezwe abe limited South Africa ngaba different sengishilo. Cha wengizwe uyaphakela mthakathi uyabona bengicela ukuthi uyabona emafemini hayi hambani impela abantu bakithi hayi hambani yabona manifika lapha emafemini hayi cha hayi hambani impela niyosearcha lapha emafemini hambani yosearcha emafemini bafowethu njengoba nami ngikhuluma nje mfana kaSoshangana phansi egijani la ngizalwa khona amadoda phansi egijani angisebenzi ngihlele mina mangimarket umsebenzi bathi kugqwele qwale kanjani abantu bagqwele emafemini qwala kanjani abantu abagqwele emafemini ukuvota abavoti labantu la abobani labantu abangakwazi ukuvota mina ngibulawe ukuvota kuphela kodwa ke anguthola umsebenzi ngiyamarketa kuthiwa kugqwele hayi cha hey bafowethu anike nihambeni niyophenya lapha emafemini kodwa ngicela ukuthi uma ngabe niyophenya lapha emafemini bafowethu ningabulala abantu bakini laba yana khulumani kahle nomlungu you are wrong. Why you take our brothers and those brothers I don't have the document nikhuluma isilungu phela lapha emafemini umlungu mathe nyanya nithi yabona ke manje siyamtshela ukhulumende ke akuhlaba ithikithi umuntu oyi1 10,000 times 100 yabantu asifuni 1 million ke mase kunjalo khiphi 1 million 1M hayi kubashaya bafowethu angisupportana lento le bafowethu. I'm going to repeat again please ngashaya abantu abamnyama abantu bakithi lapha phela nje siqabaniswa abelungu siyazwana ngithi wena phakela mthakathi nongizwe nalo bathu Jacinta Jacinta nongizwe lalelani la imatch to match right kodwa kunabanye abathi mani ngekho nina bayenza umatch to match la ithembisa uma ngabe bayakuthola ukhuluma isishangana bayakushaya bayakulimaza bantu bakithi sizoxabana ke sixabanela lento le ama language abantu abamnyama in South Africa is too much the different languages. They are foreigners, you are not Mashangana. No. Yes, some from Mozambique, but some the Guyana, Bushbuckridge, the whole Mpumalanga. You got there a lot of Mashangana. You're born here in this country, which means you are South Africans. You are not foreigners. You hear me? So, if you yourself, my friend, once you get someone you can speak in those languages, I say I'm your Shangan. You yourself, I don't like to know where you come from. Just you are hit. You are brothers. You are wrong, my friend. You are wrong. Ngoba hiyo le into sizoyilwa ke sesilwele ubuhlanga. Singasalwele ukuthi silwa nabantu bangaphandle. Dina bazonloya ni. Bonke nje ababiza igama mabahambe. Bayoloya leyo gama lela. Hey. Ezazokaka ngoba nezangoma zeni inyanga zenu zithwasa khona le eAfrika. Bayoloya nje igama lithi mabahambe ufibiza lelo gama lelo usenjeni. Mina ngingitshela ukuthi hayi ayisaso umZulu ngoba bona ngathi bathi bayoloya amaZulu wonke manje ayisaso umZulu manje wathi sizoloya legama elithi mabahambe. Okay ngiyabuyela ngiba umZulu ke manje yebo lonke legama umuthi mabahambe aye
hayi baphezu kwenu balishake handwork-ke manje la kuhamba khona inyanga zenu abafundisi benu bonke lento bathembile spiritual la eSouth Africa bahamba le-Afrika and senjeni kumele bayoncengela abafundisi benu inyanga zenu kumele ziyoncengela no anisenjeni banjengoba izigaba mabahambe bebathe amazulu ngathi angisasomzulu mina bathi ngiyahlanya kanti kanti bathi bayoloya amazulu ngathi mina ngisasomzulu maye bathi okay bayoleka umuntu kade athi mabahambe as long usho kanjalo usenjeni ala kusemzansi bazonishaya handwork abanibize ngayo phela ama-Nigeria libiza ukuthi banamagundwane ama-small boys bazi ngama-Nigeria yonke le nto besingayazi thina besingayazi yonke le nto le sesitshelwa ngama-small boys inini kumele bakhipha yonke into eyenziwa yile nyanga lezi secret abantu bayathwala ini besingayazi yonke le nto le mara siyenza ka-99 la eSouth Africa kuyathwalwa uthola umuntu ukhishwa ama-body parts ini leyo nto leyo beyikhona mara athi kuyi-secret sithola amasonto amakhulu kuphela bantu baye besenziwa inoma ubani estradini yila bantu la ba-expose yonke le nto le ukuthi lo mhlaba lo uphethwe ngani phethwe ngokubulala abantu bathwala lo mhlaba lo bawuphethe kanjani kubulawa abantu kuyathalwa bayenza ithwalo ini sisenjini sisekakeni khona manje bafuna ukusifuya no bafuna ukusifuya manje nanibhekize nofubya kanti anibheka ngale new world order le ukuthi kade kuyi-chance vele yokusipaka lo mlilo always mesiya kuma-election bangenela ama-foreigner because bathi bahetha i-EFF ababoni bayazimoshele Afrika ababoni bayazimoshele Afrika ebengathi AFCON abayifuni iklabhu yala eSouth Africa phelile ngathi siyodlala sodwa la yonke into kumele siyenze sodwa sijolane sodwa anisenjini nisekakeni anisekakeni manager waqala kubona induna ezingaka babahlanya ngikhipha imali manje abasafuna ukukhipha imali seniyabaxosha be bashiya imigodi bashiya imigodi amajita azavaya yokhulisa ama-45 khona manje mada ama-45 mara wasebenzi sisenjini shilo phakela umthakathi athi bakhothani imipipi alekhothisa imipipi indoda ikoqile South Africa South Africa bagcwalisela ama-Nigeria yo lavana ekhulisa imipipi ngapha bashiya imigodi ngapha bashiya amadoda ngamapipi amakhulu ngapha bashiya amadoda nama-small boy amagundwane iy'nyoka madoda ziyabuya yo ngizokuthi ley'lwane bezingasafaki imali besezibhebha kuphela hambile ama-Nigeria naxoshile ayavala mara jinta abantu basemalawi mani hayi jinta abantu basemalawi abagangi bayaloya kuphela abagangi hayi and ungabasukile ngoba bazokuloya uma basuke mabahambe good bathi abasabulala amazulu ngoba bayabona amanye amazulu aright amanye amazulu ayaphetha but bazoshala egama lelithi mabahambe angazi ubona umsholozi uthe mabahambe nawo shaya amathambo le-stage ziyabuya abakahambi basasela balikhuzile balikhuzile abona manje bayalwa bhasopo
Basop. Inyanga zenu zonke lenyanga ezikhona le-South Africa zihamba i-Afrika. Wonke la masonto wabonayo, ama-politician wabonayo ahamba i-Afrika wonke. Bonke la bathembe inyanga zase-Afrika. Ninazothatha ama-chance ni. Nisahlulwe imuli ukuthi kuhlala bobani lapha nazi. Thatha ama-chance ni. Ngani sekakini ma-South Africa. Yabo niphakela umthakathi. Yalizwa phakela umthakathi. Kusho manje nina uyaniphakela uNkosikhona. Ndlovu uphakela abathakathi base-South Africa. Bathekela South Africa. Bathatha izagila neyiviko. Bashona khona. Hambani. Thatha ama-chance ni. Thatha ama-chance. Ngiyakhumbula nithenga ama-CD. Ijuice abekwe phansi indunu zingaki. Ama-sex. Ithekele emakhoneni amanye ama-time. Engezabuya eSouth Africa. Abanye bathumezela. Engezabuya eSouth Africa. Yasho. Baliphethe ngedimoni le-sex. Nedidla abantwana. Utshile bazipenda. Bazipenda botshile. Baphisana ngekuku. Yo. Bonke baphisana ngekuku. Sisenjeni thina amajita. Asidlelwa abafazi ini. Sibuye eSouth Africa. Sithula sibukele mfowethu. Ayakutshela manejini adlulile. Manje nifuna abantwana benu bayekele inyawupe. Bangabhemi inyawupe. Nina nizobiyeka ubufebe na. Nina nizokuyeka ukuphinga na. Ngoba yonke into ihamba nomvuzo. Yonke into ihamba nomvuzo. Ziyabuya ezweni. Manje umZulu ongeke ungene ezulwini, umZulu onjani ongeke angene ezulwini? UmZulu onjani ongeke angene ezulwini? Mina ngazi umZulu momshaya ngempama ngapha ukugana lesihlathi. Ya, umZulu abonisa ubu-brave. Hayi umZulu ophatha izagila axoshana nabantu. Angimazi leyo mZulu mina. Angimazi leyo mZulu. Hayi ukuphethe nge-syndicate wena. Usafuna uNkulunkulu outside you. uNkulunkulu ungaphakathi kwakho. Lo mphefumulo ophefumulayo awuboni ikhala yawo, uboni unjani uNkulunkulu man. Sihlangane emazulwini naloyo nkulunkulu enikhuluma ngaye ke nini. Lo enikhuluma ngaye siyohlangana emazulwini naye. Lo kumele ukuthi ngife ngizombona. Siyohlangana emazulwini naye. Mina ngibheke lo mphefumulo lophuma la. uNkulunkulu wami. Nawe makube njalo kuwe uNkulunkulu wakho lo mphefumulo awuboni unjani kanjani. Yiba uNkulunkulu ke nawe uphile isiNkulunkulu. uNkulunkulu uzwela wonke umuntu. Akathi umuntu uhlala ecountryn yakho kanjani. Umuntu ngabantu. That is why sithi inkosi sikelele Africa. That's why singathi inkosi sikelele South Africa. Ngoba umuntu ngabantu. Ngasivaleli ngaphandle. Uphila kulomhlaba. Gade izitha zingangeni phakathi kwini.